بله بیناران گلک جاران رخنه و گازنده و بیا کتیت کو کرد مال باکوری کردستان لگوری او رجا هجمارا ضاف و زیده لی هجمارا که کم جوان زمان شیرین کردی دا آخفن لی هیجت و مهنه وان زورن ام نخوازن لیره درجی بدن لی تشتو هری خواشک اوه کو بریارا صبی ام بکارم بیجن جوینا که برفره یا گلک سازی و چاندی و هنری و گلک پلاتفورم یه باشتار به من بو اوی کو داخاز جه کاربدستن ترکی بکن بابای که رسمی و فرمی زمان شیرین کردی و هر دو زاراوین کرمانجی و کرمانچکی انکو زازاکی ببن زمان پرورده و هر وا ده همو سازین حکومی داجی جه خواب بگره لسر به مجارا گرینگ و هستیار امیر را بستن بله برز هوال دل بهار کو هر هفبردف که لجنه چند هنریا دم پارتی دگل میم برز هوال دل بهار تو بخیر هاتی سر چاوه ما گلک صابی دنوا خیرات بن سروچاوی وجید نوا گلو کلی کاندا به هر بجی ککو بسیار امیا دست بکه او چه ول وکر کو و بریارک ببی آوایدا کو ببی آوای که برفره اون داخاز بکن زمانه شیرین کردی دوی قوناغ و کلیا هستیار دا ورا داخاز کرن کو ببا زمان فرمی ترکیه بله از دسری ده و او همو تماشاکار مین هجاب رزاری سلاب دکیم نها یا راست اف دکلراسیونا کو امیسبی بدن جعالی ناوروکا خواه به سالانه ده روژاوا مدهیه آنکو گلی کرد مجارا زمان کردی ده و مجارا نرخ نتوا کرده چه دخوازه به سالانه بجاران هاتیه بلیفکرین لی به تایبتی وک هونجید زانون ام ده پیواجوه که گلک گرینگ دنم ده پیواجوه که ام تیده مافین کردان جی جعالی گلک دردوران و دنی قاشکرین جبر کو حتی مافین کردان یم بینگهین نین داین چارەسەریە که جواکی یا دموکراتیک و جواکی که آشتی پاریز نکاره بساز کرن نها سبه ام ده همان دمه ده هنکی جی امی هول بدن که به پیواجوی بر آلی بکن قصدامه چیه؟ گلی کرد ده مجارا زمانی کری ده چی دخوازه؟ یعنی گلی کرد یلی باکوری کردستانه و یلی ترکیه داخوازن و چنه امی با آوه که آشکره وکی انسیاتیفا جواکی یا جبو زمان کردی به یکی بدن زانیم نها وک دنوچین وداجی دمک بری نها درکت هنک رادارین دولت ترک بیجین که داخوازن گلی کرد سازور دزگهین کرد ین مجارا زمان کرده نینم نها ev berûbajî kirine ke em ê sibê bersîva vê yekê bi awayekî zelal bidin û di heman demê de ferq û cudahiya deklarasyona sibê ya em bêjin ji deklarasyonên heta niha çi ye heta niha gelemperî em bêjin bi giştî sazû û dezgehên zimanê Kurdî sazû û dezgehên huner û çanda Kurdî deklarasyonên wiha pêşkêş kirin rast e gelek caran gelek platform û کوملو انبیجن انسیاتیف و پارتیجی تبدیل بون لی جارا یکمینه که هم لباکوری کردستانی هم لتباهیا ترکیه به اوقاز هجماره که زیده پلاتفورم سازی دزگه انسیاتیف پارتی و گلگ دردورن دن ین کرد و جبلی کردانجی گلگ دردورن انبیجن ین لترکیه ین شورشگر ولاد پاریس آشتیخواز و مروباهی خواز ام بیجین درباره به دکلراسیون بکتریا خو نشان بدن انگو ام دکارم ببیجیم که د پیواجوه که چارەسەریya دموکراتیک و آشتیه که جواکی تی نقاش کرن مافین کردان ین زمانی دوی چه بین سبه با آوه که آشکرا دوی بگوتن به تایبتی جه ام بیج دیار بکن اف سازو دزگه به 10 میلیون کردان temsil dikin. Nababa sazû dezgehanda partiyen wek dem partî heye. Dîsa em bêjin partiyên herêmên demokratîk hene. Dîsa çend partiyên din yên em bêjin şoreşger yên Türkiye'ye hene. Partî û dezgehên Kurdan yên cuda hene. Dîsa inisiyatifên bi dehan zanîngehên li Kurdistan û Türkiye hene.
دیسا جقادا بیرو باوریه بگیرن حتی قادا جوانان جقادا جنان بگیرن حتی قادا انبیجن سندیکا و کوملو سازو دزگهن کارکر و کارمندان دیسا جپشگیرن تیما آمد سپوری بگیرن حتی یه وان سپوری گلک در دورن جدا هنکو beşdari vê deklarasyonê bibin û imza dane vê deklarasyonê û wekî em bêjin di vê înisiyatîfê de cihê xwe digirin. Dîsa gelek baroyên li Kurdistan û Tirkiye hene. Dîsa gelekî komele û sazû dezgehên mafên mirovan hene. Dîsa bi taybetî li hinek bajarên Kurdistanê partiyên wek CHP û Saadetê jî hene. Wek em bêjin navendî nebe jî رخصتنین وان یم باجاری جید نوا و دکلراسیون دا هنم یعنی ام دکارم به بیجن به اف انسیاتیف لسر ناوی به 10 میلیون کرد و کسایت و در دورین ولات پاریس دموکراتیک و آشتی خواز و مروباهی پاریس دست به دکلراسیون که بی آوایی بدن بله ولی گلو جواکا کردان حال باکوری کردستان تا چه رادک تا چه اندازه که آماده و برهوک و پیشوازی جوی بریار و یا گرینگ بکه یعنی زاروکی خواه بشینه دماکو او زمان ببیت فرمی دبستانان به زمان شیرین کردی بخوینن بله نها داخوازا کردان گلک زلاله یعنی باکوری کردستان به دهان پارتی سازو دزگهن جدا جدا هنم و خط نوان یم پولیتیک دهنک مجاران دا جهر دو جدانه ایسا فکر و رامان نوان یم بیردوزی دهنک مجاران دا جدانه لی انوه یکی تقص دکارن ببیجن که ده مجارا زمان کردی دا همو پارتی سازو دزگه و دردور و پلاتفورم و انسیاتیفین کرد به تایبتی جی همو گلی کرد صدی صد دخوازه که زمان وان به خودی ستاتویه که فرمی ده همان دمه دا جزاروک خانه یان آنکو جپیش دبستان بگیرن حتی زانینگهان ده همون مرحله پروردهی ده زمان کردی به زمان پروردهی جبلی و دیسا همون کرد خوازن که ناوین جهو تیشتین که بری کردی بون که رسانیا وان قدیمیا وان کردیه لی ام بیجن با آوایی که هاتیه ترکی کرین دیسا لکردی به بگراندن یعنی دیسا یعنی بخواستن که ام بیجن همو آستانگین زاگونی و ین کریاری ین پیشا زمان کردی آستانگین جهوله بین راکرین امیسی به وی یکی دکلراسیون خود جی با آوایی که زلال آشکرا بکن باشه یعنی با میناک ناوی ترک جراد بجن حکاری لی راستی دا جوله مرگه یانجی باجار رحای جراد بجن شانلی اورفا گلک مثلا دیار بکر ناوی کردی و آمده او ناوی جی بین گوهرتن و گلو دمک و دیار کریا کو کاربداست و برپرسن رایدار این ترکیه بشنه بن و داخاز آبا و بجیه بینن بله نه به گمان ده انجام پیشافتن و کردی کجیا 100 سالانه کریاره که هری هوانه او بکو ناویم باجار جه و تیشتین کردی هاتن ترکی کرن یعنی باجاره که وکی درسیمه ایرو جعالیه دولت ترک و تونجلیته بناف کرن بیسا امبیجین باجاره که وکی آگریه آغر ته بناف کرن گلک باجار و امبیجین جهنه به وی آوایی کرتنه بر تفکوجیه نها آرمان جکمه یا بنگهین اوه که چاوان ناوه تاوه ناوه روژه ناوه چیایان ناوه دریای به همون زمانان با آوایی که خواسرت بلیف کرن و به تایبتی جی ناوه باجارن همو گلان همو نتویان به زمان وانم دوه همون ناوه جهو تیشتن کردان جی به زمان وابن به کردی بنشخواه هنه هاتینه گوهرتن ام بیجن هکاری به گمان هکاری جی ناوه هرمه که به کردیه جلمه جی ناوه باجار ناوندیه لیج بلیوه به هزاران ناوین گوندین کردان هاتنه گوهرتن کرنه ترکی به هزاران ناوین چیایان ناوین گلیان ناوین زوزانان ناوین دشتان ناوین دولان هاتنه گوهرتن ev hemû
ev hemû de encama nenasîna neteweya Kurd û de encama hewildanên tunehesbandin û hewildanên ji holêrakirina netewa Kurd a pêk hatine lê îro êdî gelê Kurd netewa Kurd de encama têkuşîna xwe de da qebûlkirin ku êdî dewleta Tirk bi awayekî klasîk nikare netewa Kurd nebihesibîne û nikare bi awayekî klasîk ji holê rake ji ber wê çendê jî gelê Kurd hebûna xwe bi dewleta Tirk de qebûlkirin. Îcar niha ev merhela duyemîn divê êdî hemû navên cih û tiştên Kurdan li gel perwerdehiya bi Kurdî, li gel statûzekirina Kurdî ji aliyê dewleta Tirk be hem di zagûna bingehîn de hem di hemû zagunan de hem jî di kiryarên de bên qebûl kirin. Belê. Başa diqad û meydana siyasetê de hemû hizb û aliyên Bakurê welat çawan dişên dikarin wekû piştevan bin destekê bide nebe ku ew karê ve ew karê we yê pîrûz pêş ve biçe. Belê. Niha em tiştekî ji dil û can bibêjin. Fikr û ramanên kîjan partî û sazî û dezgeh û derdorên Kurd çi be bila bibe? Çi qas ferq û cudahî di nav de hebin bila hebin. Ku divê hebe jî tiştekî xwezayî ye. Lê di mijara zimanê Kurdî de û di hemû mijarên nirxên netewa Kurd de divê Kurd bibin yek. Xwe ev yekîtî jî hêdî hêdî pêk tê. Ji ber ku ziman, çand, nasname, ax û welatê Kurdan li ser hemû partiyan e. Ji hemû sazû û dezgehan gelek wêdertir e. Nirxên dîrokî ne, nirxên herî xwebûnî, xwezayî û xwedayî yên Kurdan e. Ji ber vê jî divê Kurd van mijaran da hemû em bêjin astengên di navbera xwe de ji holê rakin û bibin yek. Dibe ku sibe em bêjin bo wê deklarasyonê hinek derdor nehatibin jî. Lê jî niha û pêve ew derdor jî divê êdî bi vî awayî bi daxwazên hevpar dengê xwe bilind bikin. Dîsa mekanîzmayên hevpar em hewil bidin ku bi hev re ava bikin. Niha ji xwe deklarasyona me ya sibê ne tenê bang û gazî li rayedarên dewletê dike ku em bêjin var daxwazên Kurdan bi awayekî zagûnî û kiryarî bi cih bînin. Di heman demê da bang û gazî li hemû sazî û dezgeh û partî û tevger û însiyatîv û platform û derdorên Kurd dike ku êdî bibin xwedî stratejî, polîtîka, plansazî, bername, karname, bütçe û kadroyên ji bo zimanê Kurdî. Divê êdî tiştên ku em ji dewletê daxwaz dikin em di serî de di nava xwe de jî pêk bînin. Em di serî de statûya zimanê Kurdî, perwerdehiya bi Kurdî di nava xwe de jî wekî rêgezeke bingehîn, wekî xeteke sor êdî bi cî bikin. Ji bo wê jî divê em heta ku dewleta Tirk zimanê me bi awayekî fermû qebûl bike, heta ku dibistanên Kurdî bên vekirin, heta ku de hemû dibistanan da perwerdehiya Kurdî bê dayîn divê em nesekinin. Divê em li her gundekê, taxekê, qolanekê, navçeyekê, mezrayekê ya li Kurdistanê û ya li her derê ku Kurd lê dijîn komên zimanê Kurdî ava bikin. Meclîsên zimanê Kurdî ava bikin. Sazû û dezgehên zimanê Kurdî ava bikin. Divê her Kurdek bibe mamosteyek zimanê Kurdî. Divê em her malekê bikin dibistaneke zimanê Kurdî da ku dewleta Tirkiyeyê jî bi micîdahiya me bihese em bêjin û bi wî awayî wê vejen û wê em bêjin têkuşîna civakî ya Kurdan bibîne da ku ew jî gavan biavêjin. Niha divê em baş bizanibin. Em sibê bi riya vê deklarasyonê jî ji niha û pêve jî ji dewleta Tirkiyeyê çend daxwaz bikin ku mafên me yên zimanî li me vegerin jî heta ku em têkuşîna xwe bi milyonan Kurdan li qadan li kolanan bilind nekin ev yek dê zûbzû pêk neyê. Ji ber wê jî em dibêjin pêkanîna daxwazên zimanê ji bo zimanê Kurdî yên ji aliyê Kurdan ve tên bi pêşxistin serkeftin û serfirazî û pêkhatina wê
دیسا به بلندکرین خوردکرین و برفرهکرنا تکوشینکه ده آستا سفربریه دا یا جواکی پیکانه بله بله رزدار هوال دلبهار آخفتنا تا یا هری داویه شیرتا تا جوی محمود کردان ام وکو میدیاکار هر آلین سیاسی ام چه بکن که ام بکارن وکو دستک داین برن جبوی و ارکی و پیروز کو بکارن ده پیش روش دا و اندها بیتر و باشتر خدمتا چند و زمان شیرین کردی بکن؟ بله دسری ده ام به بانگو گازیه بکن کی به بلا ببن دسری ده جی ام کی به بلا ببن پارتی سازی پلاتفورم اینسیاتیف تفگرین کو خودی استراتژی و پولیتیکاین زمان کردی نبن نکارن نتوا کرد تمثیل بکن دبی همو در دورین کردان به تایبتی جی کسین کل سر ناو کردان ریبرتیه پیشنگیتیه تکوشریه دکن دبی زمان کردی نکنه دی گوتنه دن دکریارا خود جی وکی ایمانا خود بپارزن وکی کو عبادت دیگه تکوشینه و بمشینن یادن جی دبی پلاتفورم نکنه پلاتفورم دبی ام هول بدن که کنگره یا زمان کردی یا تباهی کردستان بساس کرن جبر که ام باش زانن آزادیا زمان کردی آزادیا نتوا کرده آزادیا ولات کردانه آزادیا همو کردانه و هر وها جی چاپمنیه بگیرن حتی قادر روشنبیریه جی پارتین سیاسی بگیرن حتی همو در دورن ام بیجن آبوری دیسا جی همو در دورن ام بیجن پیشه هم بگیرن حتی جیباکا کرد نتنه به دکلاراسیونه که دوی به همو کار و خبرتین خواه زمان کردی براستی جی لهر داری بلاف بکن ام به بونایه ام به بونایه بانگا خواه داویه دیکارن وها بکن چاوا که فیلزوفه که دوست سیسر سالا برنها دو گرد ای کار کرنو ای کت کرنو لدیجی ظلما دستلاتداران ببین یک دبی ام همو کرد جبوی زمان کردی و جبوی نرخ نتوا خواه ببین یک دبی ام لدور زمان کردی لدور نرخ نتوا کرد ببین خلک او به بی آوای ام تکوشینا خواه لهر قاده بدن بکن چه دقادا دیجیتال دابن چه ام بیجن دنابا جواکی دابن دبی ایدی لباکور لباشور روجلات روج آبال و اوروپا قفقاس و لهر در جهانه گل کرد یه خودی بخت خودی برومت دبی ایدی فرق و جداهیان در نخ پیش دبی تشتن هفپار در خینه پیش و دبی که ام دنابا خدا که ماسی نبسی و خلطین هف رخ نبکن او پرسکریکن میین مالباتا مزن آ کردانم لی وکی دن دبی ام لپیشبری جواکی لپیشبری نیارین خوان لپیشبری داگرکرین خوان لپیشبری همو جهانه هر دائم یک بن و خلق بن و به وی آوایجی ام سرکفتن و سرترازی اساس بگیر ام جهویا سرکفتن جبوی رزدار هوال دلبهار کو هف بردف که لجنه چند و زمان یا دم پارتی بو لآمدا باکوری کردستان دگل مدا بو دیسا از بجم گلک سپاس سپاس خوش جبوی کو هونجی دوی مجارده هستیارن ام به تایبتی و پیروز دکن براستی جی ام و تماشا دکن و سکنکه نتوی جی آلیه و وقتی به پیش خستن ام ده همو کارو خباتن و دجی سرکپنو سرفرازیت خوازن و ریز و حسیر نپا پیش کشتن